Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, inshuti bakunzi bakundwa umuryango mugari Rio News Press. Nonje kubasuza, nonje kubaha ikaze mu bice bigiye bitandukanye mugiye muhereremo. Ni David Hussein rero ugarutse ndagira ngo mbasuze, ndagira mbifurize kugumya kugubwa neza kuri uyu munsi wa tariki 5 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2025. Ndagarutse rero n'amakuru akomeye cyane. Aya makuru turayahera mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, tuyahereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho abarwanyi ba M23 bamaze kwamburwa bimwe mu bice mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ku ngabo ziyowe n'uwitwa Ngoma Nzito mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Turagenda tugaruka kuri ibi bice AFC M23 yamaze kwirukanwamo n'aba barwanyi ba Wazalendo OVDP Wazalendo CMC. Muraza kunyemera kandi tunyarukire mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ku munsi w'ejo wa tariki 4 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2025 habaye ibiganiro bikomeye cyane hagati y'umwe mu bahagarariye abarwanyi ba FC M23 General Ruziramakenga Sultani. Ibiganiro byahuje bamwe mu bayobozi bayoboye intara ndetse n'uduce tugiye dutandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Rero iyo nama ikaba yarabereye mu mujyi wa Goma. Inama rero turagenda tugarukaho nyuma yaho iyo nama irangira nuko uwitwa Ruziramakenga Sultani yaje gutaha nyamara akaza gutegwa ambushi n'igisirikare cya Wazalendo VDP mu mujyi wa Goma. Nabyo rero tugenda tubiva imuzi n'umuzingo. Ese byagenze gute? Ni 5 kwa 5 ndani kwa ndani kabisa. Ni David Hussein ugiye kugenda usobanukirwa ibintu bikomeje kugenda bitangazwa mu bice bitandukanye. Muraza kunyemera kandi tunyarukire hakurya y'amazi magari. Uwitwa Donald Trump Joe yamaze gutangaza ko miliyoni zigera kuri 7 z'abakongomani zishwe mu mirwano yakomeje guhuza abarwanyi ba FC M23 ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibi naro nabyo turagenda tubyinjamo 5 kwa 5 mu gihe Coast ikomeje gushimangirwa yakorewe abakongomani genocide kabisa. Nabyo rero tugenda tubiva imuzi n'imuzingo, tugenda tubyinjiramo ndani kwa ndani 5 kwa 5. Ni mu gihe kandi umwe mu bahoze ari abanyapolitike mu gihugu cy'u Rwanda akaba umwe mu bakomeye cyane yitabye Imana. Nawe rero turagenda tumugarukaho ndani kwa ndani 5 kwa 5. Ese byifashe gute? Ni mu gihe kandi witwa Ingabire Victoire Muhoza kuri uyu munsi aribwo yarateganijwe kuburanishwa imbere y'ubutabera ndetse ku byaha akwaregwa na guverinoma y'u Rwanda. Ni mu gihe kandi urukiko rw'igihugu cy'u Rwanda rwamaze kuvuguruzanya ku birego witwa Ingabire Victoire Umuhoza ari gukurikiranwaho ni guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda. Byose naho tujye kugera tubiva imuzi n'imuzingo. Ni mu gihe guverinoma y'igihugu cy'u Burundi yamaze gutumiza icyitwa indege, yamaze kugura indege. Iyi ndege rero nayo turaje tugende tuyinjiramo 5 kwa 5 ndani kwa ndani turebere hamwe iby'iyi ndege. Ni indege bwoko ki? Ese igiye gukora iki? Byose rero tuba tugiye kugenda tubiva imuzi n'imuzingo muri iki gitondo cya tariki 5 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2025. Ndagira ngo rero mbere ko ninjira mu buryo burambuye bw'aya makuru ubanze uzamure subscribe yawe mu gifaransa ni s'abonner, asigaye wibuke kuzamura agapfunsi kawe kareba mu kirere, asigaye dukomeze kugenda tubana 5 kwa 5 ndani kwa ndani, asigaye unize umwanya wawe tugende aturusha gusobanukirwa byinshi bikomeje kugenda bitangazwa. Igitekerezo cyawe kirakenewe muri commentaire kugira ngo dukomeze kugenda tubana imbere cyane. Reka twiyute cyane rero. Aya makuru yacu turahera mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umwe mu bayoboye abarwanyi ba Wazalendo OVDP Wazalendo CMC witwa Ngoma Nzito yamaze kwambura abarwanyi ba FC M23 ibice bigiye bitandukanye bibiri bire mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, harimo agace kitwa Musinzi ndetse ka Makombe. Utuntu duce duhereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo abarwanyi ba FC M23 bari barigaruriye. Rero kuri uyu munsi wa tariki 5 amwe makuru yamaze kutugeraho ku mirwano ikomeye cyane yasakinanyije ababarwanyi ba FC M23 ndetse na Wazalendo, nuko utuduce uwitwa Ngoma Nzito yamaze gutwirukanamo abarwanyi ba FC M23 ndetse uyu Ngoma Nzito ahita akorana inama na bamwe mu baturage bare muri ibi bice bya Musinzi ndetse ka Makombe. Rero aho Ngoma Nzito yagejeje amwe mu makuru ndetse na bimwe mu bitekerezo ku baturage batuye muri utu duce ababwira ko bagomba
kuba maso ndetse babona umurwanyi wa FC M23 bagatanga amakuru kugira ngo bakomeze gucundirwa umutekano muri iki gice cya Musinze ndetse na Kamakombe. Ngaye nguko rero reka tunyarukire mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ahitwa mu mujyi wa Goma ku munsi w'ejo tariki 4 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2025 habaye inama yahuje uwitwa General Ruziramakenga Sultani ndetse na bamwe mu bayobozi bahagarariye ibice bigiye bitandukanye byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni speech witwa Ruziramakenga Sultani yagiye ageza kuri bamwe mu bayobozi bayoboye ibi bice ababwira ko ngo bifuza guhindura imiyoborere yahoze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse ngo igatandukana niyo bari kugerageza ngo gushyiraho. Rero uyu Ruziramakenga Sultani nyuma yuko arangije ibiganiro ndetse n'inama hamwe n'abayobozi bayoboye bimwe mu bice bigiye bitandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yagize gutya rwose akiva mu nama aza gutegwa ambushi ikomeye cyane y'igisirikare cya Wazalendo VDP Wazalendo CMC ndetse ni ambushi yaguyemo zimwe mu modoka ebyiri za mbere zibanza. Ni mu gihe uwitwa Sultani Ruziramakenga yari mu modoka ya kane. Urumva ni Imana rwose ireberera kabisa, urumva rwose ni ibintu bikomeye cyane. Uyu Ruziramakenga Sultani ukomeje guhigwa bukware na Wazalendo VDP ndetse Wazalendo CMC ndetse na FDNB. Uyu nguyu rwose Ruziramakenga nyuma yuko agiye muri ntara ya Kivu y'Amajyepfo agahigwa bukware aho yarari hose, nuko na hano mu mujyi wa Goma atorohewe habe namba, akomeje gucungishwa ijisho isaha n'isaha. Nuko rwose umutwe bawujyana aba bagabo Wazalendo ndetse Wazalendo CMC Wazalendo VDP na Passer yobowe n'Ito Karayiri. Rero ngaye gukorera reka tunyaruke cyane rero tunyarukire mu gihugu cy'u Burundi. Magingo ya amwe makuru amaze kuba yatahurwa yamaze kuba yageraho. Uwitwa General Neva yamaze kuba yatumiza indege ebyiri zo mu bwoko bwa drone CH4. Izi ndege nizo kwifashisha mu bijyanye n'imirwano ndetse no gucunga umutekano. Izi ndege rero amwe makuru amaze kuba yatugeraho nuko uwitwa General Neva amaze kuba yazitumiza mu gihugu cy'u Burusiya. Izi ndege biri kuvugwa yuko zigomba kugera mu gihugu cy'u Burundi ku itariki 7 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2025. Ubwo ni umusibejo. Aya namwe mu makuru amaze kuba yatugeraho rero ni indege zikomeye cyane, ni indege ubona ko igisirikare cya guverinoma y'u Burundi cyamaze kubaka igisirikare cy'umwuga kitari cya gisirikare kijenjetse kabisa. Ibi ni ibintu bikomeye cyane. Rero uwitwa Donald Trump yamaze kwemeza ko kuva AFC M23 yagaba ibitero mu burasirazuba bwa RDC abarenga miliyoni 7 z'abaturage b'Abakongomani bamaze kugwa mu mirwano. Aya namwe mu makuru yatangajwe n'uwitwa Donald Trump kandi ibi ngibi nuko uwitwa Donald Trump akomeza guhamya yuko bigomba kuzaryozwa ababigizemo uruhare bose. Ngaye ngukorera ni genocide yakorewe Abakongomani rwose igomba kuzandikwa. Nimba ivuga gutyo ijambo genocide ni ikintu kitoroshye gusa urebye ubwicanyi bwakorewe Abakongomani baherereye mu burasirazuba bwa RDC ni benshi cyane. Nanjye nahamye yuko ibyo Donald Trump yatangaje ko bagera kuri miliyoni 7 ibi rwose ndahamya nawe ndetse bashobora kuba baranarenga urebye igihe iyi mirwano imaze, igihe M23 yatangiye habuze umutekano n'igihe kirekire cyane. Reka tunyarukire mu gihugu cy'u Rwanda. Uwitwa Ingabire Victoire Umuhoza akomeje gushyikirizwa imbere y'ubutabera ndetse n'imbere y'abacamanza. Ni mu gihe rwose ikomeza gushinjwa uyu Ingabire Victoire Umuhoza bitari kugenda abisobanuka neza nk'uko abacamanza ndetse na bamwe mu bamuhagarariye bakomeje kugenda babigarukaho, bavuga yuko Ingabire Victoire arengana ku birego akomeje kugenda aregwa na guverinoma y'u Rwanda. Ndakwibutsa ko yarezwe muri bimwe mu bijyanye no kuba yarashinze imitwe yiteguye kuhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Bya ni bimwe mu byaha regwa. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwaburanishije
ubujurire ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rya Ingabire Victoire Umuhoza uregwa ibyaha 7 atanga impamvu 8 asaba ko icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro cyateshwa agaciro agakurikiranwa adafunzwe ni mu gihe ubushinjacyaha bwo bwerekanye ko hari impamvu zikomeye zituma akwiye gukurikiranwa afunzwe nk'uko byemejwe n'urukiko rwa mbere. Ingabire Victoire Umuhoza akurikiranweho ibyaha birimo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi, guteza imvururu, kugirira nabi ubutegetsi buriho, gukwirakwiza amakuru atariyo cyangwa icengeza mu matwara muri rubanda. Ibi ni ibyaha aregwa rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga, gutangaza amakuru y'ibihuha, gucura umugambi w'ibyaha byo kugirira nabi ubutegetsi buriho nicyo kwigaragambya rwose. Ibi ni ibyaha uwitwa Victoire Ingabire akomeza kuregwa ndetse akurikiranweho n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Gusa nuko rwose ibi byose Ingabire Victoire abihakana kandi avuga ko ibi nta hantu na hamwe ahuriye nabyo. Ngaye nguko rero nibikomeje kugenda bitangazwa, natwe tukavuga ati ka tugende tubigarukaho murusho kugenda musobanukirwa. Reka mbase kuzamura subscribe zanyu, reka mbashimire, reka mbifurize kugumya kugubwa neza. Amahoro y'Imana y'imigisha nibikomeze kubana namwe mu mirimo igiye itandukanye mugiye muherereyemo. Nyagasani nakomeza abaha amafaranga amafufu bikomeze kubasesekaraho.